افغان کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. مسائل اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت محبوب ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بینندگان گرامی. نشر مفصل برنامه اخبار با مهمترین موضوع پیشگیری این خطر به جامعه، تقویت حفظ اجتماعی اهالی، نفقه های سقورطبی، مهنتی و اجتماعی از اندازه مقرر شده 10% زیاد می گردد. نتیجه ها در سمت تطبیق هدف چهارم استراتژی، امکانیت ها برای استحصال محصولات صنعتی در باختر، فراگیری به تحصیلات تا مکتبی در اسفره، افضلیت به طلبات معاصر شهرسازی در دوستی، تدبیرهای سازندگی تحکیم بخشیده می شود. حقوق های استعمال کنندگان حمایه می شوند. فروش محصولات پاسیفات در استراوشان. صدمه هواپیما در کانادا و فروروی بینای استقامتی در مصر. چورابینی ها با مناسبت روز ارتش ملی. نتیجه استفاده امکانیت های طبیعی برای استحصال ماهی. ادامه کشت بر وقتی کارتوشکا در خطلان. آزمون 100 رنگ چکن در سوغد. 17 فوریه سفر رسمی سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده در جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. در حاشیه این سفر هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان در همایش سیومی اقتصادی بحر خزر اشتراک نمودند. گزارش همکارانمان. 17 فوریه سفر رسمی سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده در جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. مراسم استقبال رسمی در مجمع فرهنگی هنری سعدآباد شهر تهران دایر شد. بعد مراسم استقبال رسمی ملاقات خاصه سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با معاون یکم پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران دکتر محمد رضا عارف و ملاقات هیئت‌های وسیع برگزار گردید. سروزیر مملکت تاکید نمود که ایران در نظام رابطه‌های بین‌المللی تاجیکستان جایگاه خاصه دارد. اظهار قناعتمندی کرده شد که سال روان در دایره سیاست موفقانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان گردش مال بین دو دولت افزایش یافته، مناسبت‌ها در ساحه‌های گوناگون مورد توجه به طور نظررس گسترش می‌یابند. تاکید کرده شد که مناسبت‌های کشورها مشترکات تاریخی و فرهنگی داشته، دو ملت تمدن بای و زبانی هممانند دارند. با گسترش همکاری تاجیکستان و ایران در ساحه‌های برای جانب‌ها منفعت‌آور توجه زیاد ظاهر کرده شد. ضمن واخوری‌ها جانب‌ها از رشد همکاری متقابلا سودمند بین دو کشور دوست اظهار قناعتمندی نموده، خواستار تلاش‌های بیشتر در رشد منبعد همکاری گوناگون جبهه در سمت‌های گوناگون شدند. ابراز گردید که تاجیکستان و ایران برای همکاری متقابلا سودمند در ساحه‌های هیدروانرژتیک، صنعت معدن، ساختمان، خوراک، داروسازی، نقلیات، کشاورزی و تجارت و سرمایه‌گذاری امکانیت فراوان دارند و استفاده ثمرناک این امکانیت و ذخیره‌ها می‌تواند برای رشد همکاری بین حکومتی در ساحه‌های گوناگون زمینه واقعی گذارد. امضای سازشنامه‌های نو همکاری ضمن سفر دولتی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان زمینه استوار رابطه بین حکومتی در آینده معنیداد گردید. در ادامه ملاقات با حکومت ایران جهت دستگیری تشبس‌های جهانی جانب تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری کرده شد. در ملاقات همچنین دیگر مسائل‌های مورد توجه طرف‌ها بررسی گردید. 18 فوریه سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده در سومین همایش اقتصادی بحر خزر که در شهر تهران دایر شد اشتراک و سخنرانی نمود.
нахуст сарвазири мамлакат паёми самимонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба иштирокчиёни ин ҳамоиш расонида аз роҳбарияти ҷумҳурии исломии эрон ҷиҳати ба ҳайси меҳмони фахрӣ даъват шудан ва пазироии гарму самимӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуд. тазаккур дода шуд ки ҳамоиши баҳри хазар ҷиҳати рушди ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисоду тиҷорат аз ҷумла энергетика, нақлиёт ва ҳифзи муҳити зист ба як заминаи мусоид табдил ёфтааст. маҳз дар шароити таҳаввулоти иқтисоди ҷаҳонӣ он барои рушди устувор ва таҳкими ҳамгироӣ на танҳо миёни кишварҳои ҳавзаи хазар балки дигар кишварҳои минтақа аҳамияти хоса пайдо намудааст. ҳоло минтақаи баҳри хазар ба ҳайси яке аз марказҳои стратегӣ ба тавсеяи ҳамкории иқтисодию тиҷоратии кишварҳои минтақа ҳамаҷониба мусоидат менамояд. танҳо дар соли 2024 ҳаҷми гардиши мол миёни тоҷикистон ва кишварҳои минтақа наздики 20% афзоиш ёфта дар ҳаҷми умумии гардиши савдои кишвар беш аз 40%-ро ташкил менамояд ва иқтидорҳои мавҷуда дар самти мазкур зиёданд. дар ҳамин замина таваҷҷуҳи иштирокчиён ба рушди долони байналмилалии нақлиётии трансхазар ки осиёи марказиро ба аврупо мепайвандад ҷалб карда шуд. иброз шуд ки тоҷикистон бо 98% нерӯи барқи аз манбаъҳои таҷдидшаванда истеҳсолшаванда омода аст содироти энергияи сабзро ба кишварҳои ҳавзаи хазар густариш диҳад. бо таваҷҷуҳ ба соҳаи саноат изҳори итминон карда шуд ки дар заминаи татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои мошинсозӣ, саноати химия, металлургия ва кишоварзӣ натиҷаҳои дилхоҳ ҳосил мешавад ва ҷониби тоҷикистон омода аст барои сармаягузории кишварҳои ҳавзаи хазар шароити мусоид фароҳам оварад. дар идома сарвазири кишвар таваҷҷуҳи ҳозиринро ба ҳифзи муҳити зист ва ташаббуси ҷаҳонии тоҷикистон эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва ҷонибдории созмони милали муттаҳид аз он ҷалб намуда ҳозиринро барои иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба ҳифзи пиряхҳо ки рӯзҳои 29-30 майи соли равон дар шаҳри душанбе баргузор мешавад даъват намуд. мавзӯи дигар солҳои 1993-2025 инак 32 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии низомӣ ва ташкили сипари боэътимод. таъсисёбии артиши миллӣ ки зодаи даврони истиқлол аст имрӯз дар фазои сулҳу суботи кишвар бо рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ таҷлил мегардад. мардуми тоҷик дар симои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳомию муҳофизи худро дида рӯ ба бунёдкорию созандагӣ мениҳанд ки ин ҳама дар маҷмӯъ аз сиёсати дурандешонаи ҳомии асосии миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ибтидо мегирад. таваҷҷӯҳ намоед. назари кӯтоҳ ба таърихи ояндасоз эътимоди комили давлати тозаи истиқлолро бо пояи устувори давлатдорӣ бозгӯ менамояд. 32 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии нерӯи муҳофизатӣ ва ташкили сипари боэътимод. комилсозии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон ки зодаи даврони истиқлол аст дар замони рӯ ба рушди ҷумҳурии тоҷикистон ба вуҷуд омада он бо ҷорӣ намудани низоми нави ҳифозатӣ то ба имрӯз чун сипари асосии давлату миллат хизмат менамояд. ёдоварии пайваста аз таърихи ташаккулёбӣ ва марҳилаҳои тай шуда умуман раванди асоснокунии нерӯи муҳофизатӣ ки имрӯз аллаки артиши миллӣ муаррифӣ мегардад на бо асоси базавӣ балки бо рӯйдоду омилҳои дигари тақдирсоз аз рӯи рӯҳияи баланди хештаншиносӣ ва садоқат ба ватан мукаммал гардид. дар ҷараёни таърихи ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки заруратро чун кишвари соҳибистиқлол ба вуҷуд овард пояҳои ҳифозатӣ аз ҷумла ҷузутомҳои мухталиф ташкил шуда дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон бо муҳайё намудани имконоти муосири хизмату дифои арзишҳои миллӣ иқтидори муҳофизатӣ мукаммал гардонда шуд. қадамҳои устувор дар роҳи барқарор намудани суботу оромии ҷомеа, тақвияти сохти конститутсионии кишвар ва дар натиҷа ташкили нерӯи боэътимоди муҳофизатӣ, тавлиди як ниҳоди комили муҳофизатӣ ки имрӯз боиси ифтихори давлатдорӣ аст дар ин давра аз рӯи марҳилаҳои муайян ба даст омад. асос он аст ки барои ташаккули қудрати муҳофизатӣ умуман заминае вуҷуд надошт. дар замони навини давлатдории тоҷикон ки ҷумҳурии соҳибистиқлолро вазъи печидаи ҳарбӣ сиёсӣ ё худ муноқишаҳои дохилӣ фарогир буд, тоҷикистони тоза истиқлол дар пайи фарогир намудани субот дар кишвар бо роҳбарии фарзанди бароманди сарзамин ба мукаммалсозии иқтидори қувваҳои мусаллаҳ шурӯъ намуд. ҳамин тариқ ташкили сипари боэътимоди муҳофизатии ҷумҳурии тоҷикистон танҳо бо иродаи қавӣ оғоз шуд. роҳбарияти давлату ҳукумати тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбӣ
تحصیل‌یابی ارتش ملی در سمت فراهم آوردن زمینه‌های معاصر معیاری حقوقی، اساس‌های ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکمیل ساختار اداره‌کنی جزو تام‌ها، بنیاد و نوسازی و مجهزگردانی اینفراستراکچور، اینچنین تعلیم و تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را عملی نمود. حالا اقتدار مدافعی جزو تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب تخصص حربی و تکنیک و تجهیزات حربی خیلی مستحکم گردیده است. از روزهای اول تأسیس یابی تأمینات قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با تکنیک حربی در مرکز دقت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته. در مدت سالهای صاحب استقلالی با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت تکنیک‌های معاصر حربی و تجهیزات زمانوی محافظتی و جنگی دسترس گردیده است. جاری نمودن نظام، تقویت اقتدار و پراسازی بازه مادی و تکنیکی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در زمان استوارسازی قدم‌های دولتداری در سمت رشد اجتماعی و اقتصادی عملی کرده شد. زمان صاحب استقلالی برای حامیان وطن که امروز دارای اقتدار کامل محافظتی میباشند، دوره مطابق شوی با معیارهای معاصر و کاملگردانی دانسته میشود. در این دوره با توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت مملکت جزو تام‌ها با ساختارهای مهم مکمل گردیده. همه آن با تکنولوژی زمانوی سنجشی و محافظتی حربی، علاقه و لوازمات پیشقدم جهازانیده شده است. عین حال مکملسازی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تحکیم یافته. دفاع ارزش‌های ملی، صلح و ثبات از روی تجربه بوی افسران و عسکران صاحب لیاقت تامین کرده می شود. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همه دوره‌های بنیادی خود را نقطه گذاشته با مرحله نوی موافقه‌سازی ساختار خود با واقعیت امنیت بین المللی و منطقوی رسیده است. در دوره تشکل و مکملگردانی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با تکیه به سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با یک نیروی اصلی محافظتی به سپر ملی تبدیل یافت که چون اقتدار با اعتماد ملت پذیرایی می‌گردد و تاجیکستان با پایداری آرامی و ثبات کشور مستقل و توانا و قدرتمند در منطقه نیز بها می‌گیرد. حالا 1.5 میلیارد اهالی جهان در کشورهای ضرردیده در بی‌ثباتی و ناآرامی زندگی می‌کنند. بعد تحلیل آموزش‌ها در سطح بین‌المللی کارشناسان به خلاصه رسیدند که بهترین نعمت برای انسانیت صلح است، زیرا اساس همه مظفرت‌ها از همین ارزش منشأ می‌گیرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد کردند که از جانب سازمان ملل متحد توسط قطعنامه مخصوص 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. موضوع را نظرشاه عزیزالله پیگیری نموده است. حالا در دنیا زیاد از 1.5 میلیارد آدم در دولت‌های از جنگ و مناقشه ضرر دیده زندگی می‌کنند که از این 59.5 میلیون نفر بجا شدگان و 19.5 میلیون نفر گریزه شدگان میباشند. این نفران از همین گونه خرابه‌ها گریزه شدند که زمان همچون شهرهای آباد و آزاده و مکان‌های اساسی جهانگردی در دنیا شهرت داشتند. اکنون هر نفر از گشت و گذار در چنین جایها در روز هراس می‌کند. این پیامد نتیجه برخورد منفیت‌ها و اعمال زشت گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی میباشد. البته دولت‌های ابرقدرت این گروه‌ها را دستگیری می‌کنند، مبلغ گذاری می‌کنند، وسایل تکنیکی می‌دهند، همه جانبه کمک می‌کنند تا که آنها منفعت‌های ملی و دولتی این ابرقدرت را در گوشه‌های گوناگون جهان عملی کنند. اساس صلح است. این گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراط‌گرایی که در کدام گوشه دنیا که نباشند، آنها با منفعت دولتشان، با منفعت ملتشان هیچ وقت عمل نمی‌کنند. آنها با منفعت ابرقدرت‌ها برای به دست آوردن پول، فایده، وظیفه این کارها را انجام می‌دهند. صلح اگر باشد ما خوشبخت هستیم، نباشد نه. آوارگی، ناامیدی و زندگی تیره زیاد از 1.5 میلیارد آدمان در سراسر عالم نتیجه عمل‌های نامطلوب جنایتکارانه گروه‌های افراطگرای و تروریستی و منفعت‌خواه میباشد. در شرایط امروز جهان برای هر یک خلق و ملت متحدی و حفظ آرامی همچون وسیله اساسی برای داشتن زندگی آسوده‌حالانه به حساب می‌رود. زیرا عامل نخستین موجودیت انسان تأمین نیازها و فرح به پایداری صلح وابستگی دارد. بعد آموزش‌ها در سطح بین‌المللی به خلاصه رسیدند که صلح برای انسانیت در روی زمین بهترین نعمت است، زیرا همه پیشرفت از همین منشأ می‌گیرد. همین گونه پیشرفت و ترقیات پیوسته در جمهوری تاجیکستان و زندگی آسوده‌حالانه مردم از ثمره اساسی استقلال دولتی، آرامی و تطبیق سیاست باوبرار رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان منشأ گرفته است که سعادت روزافزون زندگی را در جمهوری تاجیکستان پایدار گردانیده است. برقرار شدن صلح و تحکیم آن اعتبار تاجیکستان را در جامعه جهان افزون نمود. صلح اساس پایداری، نامداری و بقای دولت و ملت است.
ҳама дастоварду музаффариятҳо дар тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ оромӣ ва татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар марбут дониста мешавад. дар ҳамин гуна вазъияти хеле муташанниж, хеле ҳассос ва хеле нозук президенти муҳтарами тоҷикистон эмомалӣ раҳмон тавонист ки тоҷикистони ки ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронида буд, хароб шудагӣ буд, иқтисодиёт надошт, молия надошт, артиши миллӣ надошт, ҳамаи ҳаминро дар зарфи 33 сол тоҷикистонро ба як гӯем давлати шукуфои субот доштагӣ, амният доштагӣ, ваҳдати миллӣ ҳаст, суботи ҷомеа ҳаст, ба ҳамин гуна табдил дод ки ин хеле кори мушкил аст. медонед, нисфи шаб аст, суҳбат дорем, одамо рафту омад доранд, амният ҳаст, суботи ҷомеа аст ва ҳамгироӣ ба ҳам дуст иттифоқ будани табақаҳои гуногуни ҷомеаи мадании ҷумҳурии тоҷикистон аст. инсоният дар сурате ба зиндагии осудахолонаву саодати рӯзафзуни зиндагӣ ноил мегардад ки сулҳ пойдор бошад. дар шароити имрӯзи ҷаҳон ва бархурди манфиатҳо сулҳ гаронтарин неъмат барои инсоният дар рӯи замин ба ҳисоб меравад. ба ҳамин хотир президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод карданд ки тавассути қадномаи махсуси маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. наврусиҳ азизулло, баҳодири қурбон, раҷабалӣ маҳмадалӣ, ахбор. тора фаъол гардидани гурӯҳҳои террористию экстремистӣ ва зуҳури ҷинояткории фаромиллӣ тақозо менамояд ки ҳар як сарбозу афсари бонангу номус ба хотири ҳимояи хоки муқаддаси ватани азизамон ҳушёрии касбӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надода хизматро содиқона бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва дар сатҳи баланди касбӣ иҷро намояд. гузориши Маъруф Назарзода дар ин хусус. мустақилияту соҳибихтиёрӣ, озодиву якпорчагии ватани азизи мо Тоҷикистон ва ваҳдату якдилии миллати тоҷик дар натиҷаи ҷонисориву фидокориҳои фарзандони содиқу вафодораш ба даст омадааст. масъулияти бузурги ҳимояи ин арзишҳои олӣ ва тамомияти марзиву ҳудудии кишвар бошад ба дӯши мо меросбарони миллати ватандӯсту меҳанпараст ва насли соҳибхираду дорои фарҳангу тамаддуни чандин ҳазорсола вогузор шудааст. марзе ки пушту паноҳ ва хонаи умеди мост, дар замони муосир низ аз таҳдиду хатарҳои душманонаш дар амон набуда, балки ин хавфу хатар ба маротиб афзун гаштааст. аммо ин ватан фарзандони далеру қавиирода ва ҷасуру сарсупурдае дорад ки дар муқобили аду ва нотавонбинони истиқлоли ин миллати озода сина сипар месозанд, ҷони худ медиҳанд, аммо як зарра хоки ватан на. мо хизматчиёни ҳарбӣ намегузорем ки ҳар нохалафе вориди кишвари азизамон гашта суботи тоҷикистони маҳбубамонро халалдор созад. дар замони пуртазоду бозиҳои сиёсӣ экстремизм, терроризм моро водор месозад ки аз зиракии сиёсиро аз даст надиҳем ва ба фитнаи ҳарносазое дода нашавем. тамоми қишри ҷомеа бояд барои ободии кишвар ва иттиҳоди миллатамон кӯшиш намоем. бигузор тоҷикистони азизу орому ободи мо ҳамеша амнияташ пойдор ва миллатамон иттифоқ бошад. гар ба ҳифзат надиҳам ҷону танам, намакат заҳр шавад дар баданам. гар сари хоки ту паймон шиканам, хоки ту ор кунад аз кафанам. тоҷикистони мани эй ватанам, модари ҷони мани эй ватанам. шарту шароитҳои хизмат хеле хуб ва мусоид мебошад ва ба ҷавонони кишвар гуфтаниам ки омада сарбаландона адои хизмат намоянд. агар мо ҷавонон ватанро ҳимоя нанамоем, ки ватани моро ҳимоя менамояд? шароити пуртазоду зутағйирёбандаи ҷаҳони муосир то рафт шиддат гирифтани вазъи сиёсиву амниятӣ дар минтақаҳои гуногуни сайёра аз ҳар яки мо тақозо мекунад ки беш аз ҳар вақти дигар огоҳу зирак бошем. манфиатҳои милливу давлатиро аз ҳама гуна манфиатҳо боло гузорему ҳамеша муҳофизи ватани хеш бошем. зеро агар мо ватанамонро ҳифзу ҳимоя накунем, кӣ мекунад? тавре ки мо медонем вазъияти ҷаҳони муосир ки то рафт мураккабу мушкилтар мегардад, мо сарбозонро зарур аст ки ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надиҳем ва барои ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ қатъӣ нигоҳ доштани сирри ҳарбӣ ва инчунин барои
حمایه هر یک وجب خاک سرزمین اجدادی خود صادقانه و صافدلانه به وطن ما در خدمت نماییم. از خودم میخواستم که حامی وطن باشم. این روز از آن میفخرم که به این آرزوی خود رسیدم و در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سربلندانه ادای خدمت نموده ایستادم و میخواهم که سرحد و مرز و بوم کشور عزیزمون را حمایتگر باشم و افتخاری نه تنها پدر و مادر بلکه ملت گردم. ارتش ملی محصول زحمت‌ها، تلاش‌های تاریخی و ثمره پرافتخار مکتب دولتداری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان میباشد. در اساس توجه و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز تمام دیدبانگاه‌های سرحدی با صفت بلند و مطابق با معیارهای حاضرزمان نظامی و حربی سطح جهانی بنیاد شده فعالیت دارند. مرزبانان دلیر و شجاع وطن با افتخار بلند وطن دوستی و جسارت و مردانگی برای حمایه صاحب استقلالی دولت، ساخت کنستیتوسیونی و ثبات و آرامی کشور همیشه آماده اند. بسیار میبیام خطی پسرم هم صحبت میشم. پیش یگان جا اگر ما خواستگاری میرفتیم میگفتم بچت خدمت کردگی، اگر نمیگفتن میگفتم ما نمیتیم. با سری بلند در پیش همه میگه که او بچه ما خدمت کردگی، خدمت در زندگی یورا تیار میکنه. من خودم مثال خوشبختترین مادر حساب میکنم. این پسر ما خیلی مثال یگان جا خطیش را سربلند فرزند ما دولت خدمت کردگی وطن خود مثال حمایتگر شده میتواند. برای آرامی مادر خود وطن خود آماده‌ام که جانم را نثار کنم. حمایت وطن پیش از همه حمایت مادر من است. روزهای اول تأسیس یابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان به یاد میاریم. ما با چشم خود دیدیم هیچ چیز نبود. حتی از آن جمله زمینه نبود. یارو اصلیت نمیرسید. تکنیک حربی نداشتیم. سر و لباس نمیرسید. با سربری سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت جنرال ارتش امامعلی رحمان به این روزی دیگ رسیدیم. امروز شرایط انا شکلی که خودتان دیدید در همه جزء تمامی قوای مسلح در سطح عالی است. وطن کی است؟ وطن ما شماییم. وطن پدر مادر ما، خواهر دادر ما، همین یک تاجیکستان همین وطن ما است. پس همین وطن رو هر یکی ما، هر یک جوان امروزه، هر یک تاجیکستانی باید محافظت کرد و ما نمیگذاریم که یگان ناخلف با این دخالت به تاجیکستان ما کند. حمایه هر پاره خاک مقدس تاجیکستان محبوبمان قرض فرزندی، وظیفه جوانمردی به حساب می رود. مسئولیت بلند شهروندی، مهارت خوب کاردانی، احترام و ارجگذاری به مقدسات ملی و دولتی و بالاتر از همه صداقت بپایان به مرز و بوم وطن سربازان و افسران را به این کارزار مردی و جسارت آورده است. دلاوران وطن هر ذره خاک و هر قطره آب میهن را مقدس دانسته با احساس بلندی وطن دوستی در تامین امنیت دولت و ملت سهم می‌گذارند. ملت تمدن‌آفر تاجیک فرزندان دلیر و قوی اراده، جسور و سرسپرده و صادق و وفادار دارد که در مقابل دشمنان و خائنان دولت و ملت سینه سپر می‌سازند، قهرمانی و جانثاری می‌کنند و هر ذره خاک پاک مقدس تاجیکستان بهشت آسا را حفظ می‌نمایند. زیرا چنین فرزانه فرزندان احساس نمودند که حمایه وطن با روح شکست ناپذیر و اراده متین تنها قرض فرزندی و رسالت شهروندی آنهاست، نه از کسی دیگر. معروف نظرزاده کمال محمدیار، امینجان خوجازاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. از اندازه مقرر شده 10% افزایش یافتن نفقه‌های سقراطوی مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها میتواند به زیاد گردیدن اندازه حجم میانه نفقه تاثیر مثبت رساند که مقصد اساسی آن باز هم بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی میباشد. دور به شرح این مطلب دلشاد حکیمزاده گزارش میدهد. پیوسته بهترسازی شرایط زیست و زندگانی اهالی زیر توجه مخصوصی حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. این است که 28 دکمبر سال 2024 در پیام به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت ادامه دادن غمخواری دولت و حکومت مملکت
ба мардуми кишвар боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некоаҳволи сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд яъне индексатсия карда шавад. таъминоти нафақаи шаҳрвандон яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб рафта бо ин васила бо мақсади баланд бардоштаи андозаи нафақаи шаҳрвандон беҳтар намудани сатҳи зиндагии онҳо аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 28 декабри соли 2024 дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилии хориҷӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа гардид, аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ, иҷтимоӣ ҳамзамон иловапулӣ ба онҳо дар асоси муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ 10% индексатсия яъне аз андозаи нафақашон зиёд карда мешавад. бо ин мақсад фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 феврали соли 2025 таҳти рақами 962 оиди зиёд намудани нафақаҳои болозик ба тасвир расида аз ҷониби агентӣ оиди масъалаи мазкур санадҳои берӯи ҳуқуқи дохилии идоравӣ ва дастурамал оиди зиёд намудани андозаҳои нафақаҳои дар болозика гардида таҳия гардида ба сохторҳои агентӣ дар вилоятҳо ва шаҳру наҳояҳо оиди пурра ва амалӣ намудани онҳо равона карда мешавад ва бо ин васила кормандони агентӣ дар вилоятҳо ва шаҳру наҳояҳо шурӯъ аз 1 январи соли 2024 оиди зиёд намудани нафақаҳое ки дар фармонзика қайд гарда буд аз ҳоло корҳои омодагӣ дида истоданд. зимни зиёд гардидани андозаи нафақаҳои шаҳрвандон аз 1 сентябри соли 2025 талаботи моҳона дар маҷмӯъ 40 миллион яъне зиёд гардида пардохт карда мешавад. طبق امور دسترس در سال 2010 اندازه زیادشوی نفقه 15% را تشکیل داده. این رقم در سال 2011 25%، سال 2013 25%، سال 2016 30%، سال 2018 30%، سال 2020 20%، سال 2021 20%، سال 2022 25% و سال 2023 25%، سال 2024 30% و سال 2025 باشد 10% افزایش داده شده است. баланд гардидани андозаи нафақа дар моҳи сентябри соли ҷорӣ ба афзоиш ёфтани даромади пулии 836609 нафар аҳолии мамлакат замина гузошта шароити зиндагони онҳоро боз ҳам беҳтар мегардонад ки ин ба коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ таъсири мусбӣ мерасонад. дилшод ҳакимзода, холмаҳмади давлат, ахбор. саноати қонунӣ бо сурати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ муайян шуда, таъмини он омили муҳими рушди иқтисодиёт, афзун гардидани ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ маҳсуб меёбад. имрӯз дар 58 коргоҳу корхонаи саноатии шаҳри Бохтар маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол мешавад. таваҷҷӯҳ намоед. эълон гардидани саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар тақозо менамояд ки масъулини соҳа дар ҳамкорӣ бо бахшҳои хусусӣ, соҳибкорону истеҳсолкунандагон нақшаву барномаҳои ҳадафмандона таҳрезӣ карда барои амалигардонии он чораҳои мушаххас андешанд. тибқи таҳлилу хулосаҳои мутахассисон дар ҷумҳурии тоҷикистон шароиту имконоти мусоид баҳри рушди соҳаи саноат хеле зиёд аст ва истифодаи мақсадноки он омили муҳими тақвияти иқтисоди миллӣ мегардад. дар шаҳри Бохтар 58 корхонаву коргоҳи истеҳсолии саноатӣ фаъолият дошта баҳри мунтазам таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ нақши муҳим доранд. таъкид кардан ба маврид аст ки маҳсулоти омодагардидаи корхонаҳои саноатии шаҳр аз ҷиҳати сифат бартарӣ дошта маҳсулотҳои истеҳсол намудаи худро ба соҳибкорони ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва берун аз он пешниҳод менамоянд. дар корхонаи мо 17 нафар коргар кор фаъолият мекунад. сари вақт маошҳои худро мо дастрас намуда истодаем. маҳсулоти тайёрнамудаи мо асосан дар вилояти Хатлон содирот карда шуда истодааст. нақша дорем ки дар оянда ҳам маҳсулоти тайёри худро ба ҷумҳурии шаҳри Душанбе ва ноҳияи тобии ҷумҳурӣ содирот кардан истодем.
маврид ба зикр аст ки таъмини раванди саноати кунонӣ бо суръати кишвар аз ҷумла барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва дарёфти роҳҳои муосири рушди саноат метавонад асосан дар таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмини талаботи бозори ватанӣ бо молу маҳсулоти хушсифат ва баланд гардидани ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар мусоидат намояд. мувофиқи маълумоти масъулини соҳа, саноатчиёни шаҳри бохтар маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ худро наздик ба 400 миллион сомонӣ расонида, афзоиши он ба 110% баробар шудааст. фазои озоди сармоягузорӣ, ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шарикони рушд ва шароиту имтиёзҳои пешниҳоднамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам овардааст, ки соҳибкорони ватанӣ корхонаҳои саноатӣ бунёд намуда, истеҳсоли маҳсулоти худиро ба роҳ монанд. танҳо дар 6 моҳи охир аз ҷониби корхонаҳои саноатии шаҳри Бохтар 150 ҷойи нави корӣ фароҳам оварда шудааст. طبق تحلیل و مشاهده‌های متخصصان صحت در شهر بختر برای بنیاد باز صدها کارگاه و کارخانه‌های صنعتی مخصوصاً در سمت کارکرد محصولات کشاورزی شرایط و امکانات لازمه فراهم آورده می‌شود. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر بختر. اخبار. дар ноҳияи Теймурмалики вилояти Хатлон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ заминаҳои рушду пешрафт фароҳам омада сатҳи некуаҳволии сокинон низ ба таври шоиста беҳбуд ёфтааст. дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи мазкур дар заминаи амалисозии ҳадафҳои созанда бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва вусъат ёфтани тадбирҳои ободонӣ ҳамчунин таъсиси ҷойҳои навикорӣ ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ афзоиш ёфта истодааст. гузориши Олим Носирзода. Кангурт яке аз гӯшаҳои зебову диёри биҳиштосои Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст. ҷамоати деҳоти Кангурт дар ноҳияи Теймурмалики вилояти Хатлон воқеъ аст. дар баробари дастгириву ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони маҳаллӣ низ дар ободиву пешрафти ин гӯшаи ватан саҳми назаррас доранд. имрӯз маҳз бо дастгирӣ ва саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ бунёди коргоҳу корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ, муассисаҳои гуногуни таълимӣ ва дигар иншооти наву замонавии хизматрасонӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудааст, ки дар натиҷа ҳам ҷойҳои нави корӣ фароҳам гардида, инчунин дар ободиву зебогардонии ин гӯшаи диёр зебогии хос зам гардидааст. мардуми ин гӯшаи диёр бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ дар фазои дӯстона зиндагии босаодат доранд. ҷамоати деҳоти Кангурт айни ҳол аз 15 деҳа 1180 хоҷагӣ ва дар маҷмӯъ аз 11695 нафар аҳолӣ иборат аст. ин ҳудуд ҳамчун дурдастарин мавзеи ноҳияи Теймурмалик бо шарофати пойдории истиқлолияти давлатӣ куллан симои дигаргунро соҳиб шуда ба таври шинохтанашаванда ободу зебо гардидааст. дар тамоми бахшу соҳаҳо дастовардҳои беназир падид омада сатҳи зиндагии сокинони маҳаллӣ низ ба таври шоиста беҳбуд ёфтааст. ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Кангурт бунёди 35 иншоот нақшагузорӣ гардида, то имрӯз 16 иншоот амалӣ шуда дар боқимонда корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. дар ҷамоати деҳоти Кангурт пешравиҳо хеле зиёд мебошанд. бо ташаббуси соҳибкору ташаббусгорони ҷамоати деҳоти Кангурт, маркази ҷамоати деҳоти Кангурт биноҳои ва ҳашамат сохта истода шуданд, ки имрӯз ба мардум хизмат расонда истодааст. ин ҳама ободониҳо самараи истиқлолияти давлатӣ аст ва мо кӯшиш мекунем ки оянда ин ободиҳоро боз ҳам зиёдтар намоем. коллеҷи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар деҳоти Кангурт аз ҷумлаи муассисаҳои таълимӣ мебошад, ки соли 2021 ифтитоҳ гардида дар самти омодасозии мутахассисони соҳаи тандурустӣ токунун фаъолияти назаррас дорад. дар муассиса ҳоло 509 нафар донишҷӯ аз рӯи ихтисоси кори ҳамширагӣ ба таҳсил ҷалб шуда, тибқи маълумот аз моҳи сентябри соли равон ихтисоси момодоягӣ низ таъсис дода мешавад. бинои сеошонаи таълимӣ аз 10 утоқи корӣ, 17 синфхонаи таълимӣ, як толори маҷлисӣ бо 240 ҷойи нишаст, ошхона, 3 озмоишгоҳ ва як китобхона иборат буда 68 нафар омӯзгор фаъолият менамоянд. муассиса бо шароити муосири таълимӣ муҷаҳҳазонида шудааст. тибқи иттилоъ айни ҳол дар муассиса тақрибан аз 30 шаҳру ноҳияҳои мамлакат донишҷӯён таҳсил доранд. ҳамасола натиҷаи ширкати фаъолонаи донишҷӯён дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дастовардҳои бештару назаррасро ба бор меорад. донишҷӯёни мо аз озмунҳои ҷумҳуриявӣ бахшида ба омӯзиши 20 солаи омӯзиш ва фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд ва инчунин дар озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ 3 нафар то давраи ҷумҳуриявиро рафта иштирок намуданд, ки яке аз онҳо сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар коллеҷи тиббӣ айни ҳол барои
омода намудани мутахассисони миёнаи тиб барои омода намудани донишҷоён дар озмунҳои ҷумҳуравӣ китобхона муҳайё аст ки донишҷоёни мо пайваста метавонанд ки аз китобхонаи электронӣ ва аз китобхонаи аёнӣ истифода баранд. дар филиали маркази ташхисиву табобатии мадади акбар ҳамчун муассисаи тандурустӣ бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба ва фароҳамсозии шароити муосир ба сокинон хизмати сифатноки тиббӣ расонида мешавад. дар заминаи ҳамкориҳои судманди коллеҷи тиббӣ бо ин муассисаи тандурустӣ шароити хуби дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявӣ барои донишҷӯён фароҳам оварда шудааст. муассиса аз 3 ҳуҷра ва 6 кати бистари намоӣ иборат буда беморон ҳангоми зарурат аз имкониятҳои муосири фароҳамбудаи тиббӣ ба таври васеъ баҳраманд мегарданд. дар маркази ҷамоати деҳоти Кангурт муассисаи таҳсилоти томактабии кӯдакистони Бону фаъолият менамояд ки барои ба таҳсил фаро гирифтани 150 нафар кӯдак дар як вақт пешбинӣ шудааст. ҳоло дар муассиса 4 мураббӣ ба омӯзишу нигоҳубини 76 нафар кӯдак машғуланд. барои таълиму тарбия ва машғулиятҳои кӯдакон дар ҳама фасли сол шароити мусоид фароҳам оварда шуда тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ низ дар саҳни муассиса таъмин гардидааст. ҳамзамон маркази таълимӣ ва хизматрасонии меҳри модар ки соли 2015 дар маркази ҷамоати деҳоти Кангурт мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст, то ин ҷониб ҳам дар самти соҳибкасб гардонидани наврасону ҷавонон ва ҳам ҷиҳати бо шуғли доимиву сермаҳсул фаро гирифтани шаҳрвандони бешуғл махсусан занони хонашин саҳми ба ғоят бузургу арзишманд дорад. зиёда аз 10 сол мешавад ки ман дар ин сехи дузандагии Кангурти ба номи меҳри модар кор мекунам ба ҳайси дузанда. мо занон ва духтарони хонашини надор аз амин соҳибкоро аз ҷаноби олӣ ҳастем ки чунин корхонаҳоро ба истифода дода дар ин ҷо кор карда зиндагиамонро пеш мебарем. тибқи маълумот дар маркази таълимӣ ба таври доимӣ курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ташкил карда мешавад ки хоҳишмандонро аз рӯи 16 ихтисос ба таври ройгон ба омӯзиш ҷалб сохта пас аз хатм ба онҳо ҳуҷҷати маълумотномаи касбӣ дода мешавад. дар корхонаи дузандагии маркази таълимӣ ҳоло 30 нафар ба фаъолияти истеҳсолӣ машғуланд ки тибқи дархост либосҳои гуногуни корӣ мактабӣ ва занонаву мардонаро бо тарҳу намоди зебо омода ва пешниҳод мекунанд. маҳсули дасти кормандони ин коргоҳ аллакай талабгорони зиёд пайдо карда маҳсулоти истеҳсолшуда ба тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ҳатто ба давлатҳои хориҷ аз кишвар низ содирот мегардад. дар маркази таълимӣ ва хизматрасонии меҳри модар омӯзиши намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофиву ҳунари пухтупази таомҳои миллӣ барои ҷавондухтарон ба роҳ монда шудааст. ташкили чунин курсҳо ва маҳфилҳои омӯзишӣ ҷиҳати эҳё ва ҳифзу густариши оинҳои бостонии мардумӣ ва соҳибкасб гардидани насли ояндасоз заминаи созгор мегузорад. дар ҷамоати деҳоти Кангурт бо қоматафрохтани иншооти истиқоматии баландошёнаву марказҳои гуногуни хизматрасонии замонавӣ ва амалисозии дигар иқдомҳои ободониву сабзу хӯрамгардонӣ фазои зебову фараҳбахши сайру фароғат ва шароити мусоид барои ҷалби меҳмонону сайёҳон низ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла бунёди варзишгоҳи замонавӣ ки сохтмонаш дар марҳилаи анҷомёбист бо мавриди истифода қарор гирифтан ки 6000 ҷойи нишастро доро мешавад беҳтарин имкониятро барои варзишгарон ва рушди соҳаи варзиш фароҳам меорад. ҳамчунин бинои боҳашамати муассисаи давлатии қасри ҷумҳуриявии фарҳанги Кангурт ки дар масоҳати 5500 метри мураббаъ бунёд гардида аз соли 2023 ин ҷониб мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст, дар минтақаи Кӯлоб камназир буда бо санъати баланди меъмории миллӣ бунёд шуда бо ҳунари зебои гаҷкорӣ сақфу деворҳои дохили иншооти муҳташам оро дода шудааст. толори барҳавои қасри фарҳанг дорои 500 ҷойи нишаст мебошад. айни замон 29 нафар дар қасри фарҳанг фаъолият доранд. барои фаъолияти кормандон ва ҳам ҷиҳати баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангии сатҳи ноҳиявиву вилоятӣ ва ҳам ҷумҳуриявӣ дорои имкониятҳои муосир аст. инчунин дар назди муассиса маҳфилҳои гуногуни сарояндагиву навозандагӣ ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ амал менамоянд. дар китобхонаи замонавии қасри фарҳанг барои шавқмандони каломи баде бо дастраснамоии адабиётҳои гуногунмазмуну тозанашр шароити хуби мутолиа муҳайё гардидааст. ин ҳама ободониву созандагиҳо самараи пойдории истиқлолияти давлатӣ буда баҳри беҳтар шудани сатҳи некуаҳволии мардум равона гардидааст. олим носирзода, олими мирзо хуршеди нодирхон, ноҳияи Темурмалик, ахбор. дар шаҳри Исфара ба рушди таҳсилоти томактабӣ таваҷҷӯҳи хуста равона шудааст. айни ҳол дар назди 70 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 107 гурӯҳ маркази инкишофи кӯдак бо фарогирии 1914 кӯдак фаъолият дорад ки дар онҳо шароиту имконоти муосир муҳайё шудааст. гузориши дар ин хусус
таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф ба ҳисоб ёфта бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ марказҳои инкишофи кӯдак таъсис дода шуданд. айни ҳол дар шаҳру диҳоти Исфара дар назди 70 муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ маркази инкишофи кӯдак амал карда истодааст. имсол мо дар назди 70 муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ марказҳои инкишофи кӯдак ташкил намудем ки дар 108 гурӯҳ хонандагон фаро гирифта шуда, айни ҳол дар шаҳри Исфара фарогирӣ агар дар муассисаҳои томактабӣ 25% ташкил намояд, бо якҷоя бо марказҳои инкишофи кӯдак 30%-ро дар бар гирифтааст. мо ҳамарӯза кӯшиш карда истодем ки ҳарчи бештар боз марказҳои инкишофи кӯдакро зиёд намоем. айни ҳол дар аксарияти ҷамоатҳо дар назди муассисаҳои таълимӣ тибқи лоиҳа марказҳои инкишофи кӯдак сохта шуда муҷаҳҳаз гардонда шуда истодааст. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 47, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 3, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 24 ва 58 марказҳои инкишофи кӯдак тибқи лоиҳа сохта шуда истодаанд ки ва дар соли таҳсилии 2025-26 ба истифода дода мешаванд. ин марказҳо бо мақсади инкишофи қобилияти зеҳнӣ ва завқи донишандозии кӯдакон дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ, тарбия намудани онҳо ва баландбардоштани малакаву маҳорати эҷодии кӯдакону наврасон таъсис дода шуданд. дар синфхонаҳои мазкур кӯдакони синну соли томактабӣ ҷалб шуда бо роҳу усулҳои муосир таълиму тарбия дода мешаванд. дар маркази инкишофи кӯдакони муассисаи мо бештар ба хонандагон дар самти тарбияи зебоипарастӣ, ҳалли мисолу масъалаҳои мантиқӣ ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ омӯзонида мешавад. рафти таҷрибаҳо нишон дода истодааст ки хонандагоне ки дар маркази инкишофи кӯдак фаъолият мебаранд ва ба синфи якум қабул карда мешаванд, нисбат ба хонандагоне ки аз хона меоянд ҳушёртар ҳастанд, зирактар ҳастанд, чолоктар ҳастанд. инчунин қобилияти дарс аз худкунӣ онҳо низ бештар хубтар аст ва хотираи мустаҳкам доранд. таи солҳое ки дар муассиса фаъолият карда истодааст маркази инкишофи кӯдак, мо пай бурдем ки аллакай дар озмунҳо иштирок менамоянд, дар озмунҳои ҳисобдони беҳтарин, машқи хати беҳтарин аллакай хонандагон иштирок менамоянд. инчунин дар омӯзиши забонҳои русиву англисӣ аллакай лаёқат доранд. тавре равоншиносон иброз медоранд, масъулияти тарбияи дурусти фарзандон албатта бардоши падару модар аст, аммо дер ё зуд лаҳзае фаро мерасад ки кӯдак бояд мустақилона ба мактаб ё дигар муассисаҳо равад. маркази инкишофи кӯдак метавонад кӯдакро барои таҳсил бе волидон омода созад. мо барои маркази инкишофи кӯдаки назди литсеи рақаме ки шаҳри Исфара бинои наве ки замонавӣ ба ҳамаи талаботҳои замонавӣ ҷавобгӯро омода кардем ва ба истифода дода шуд. тарбиятгирандагони мо аз якчанд машғулиятҳо омодагӣ мегиранд. омодагӣ аз инкишофи нутқ ва инчунин тасаввуроти оддии математикӣ, тарбияи ҷисмонӣ, забони русӣ, забони англисӣ, технологияи иттилоотӣ, тарбияи ҷисмонӣ, суробсозӣ, мусиқӣ, расмкашӣ боз якчанд машғулиятҳоро мегузаронанд. дарсу машғулиятҳои ин марказҳо воқеан ба кӯдакон кӯмак мекунанд то ба таври мантиқӣ фикр кунад, ба ҷаҳон ва ҷомеа зуд мутобиқ шаванд, ҷаҳонро кашф кунанд ва бисёр чизҳои навро омӯзанд. сокинони ноҳияи дӯстӣ корҳои созандагию бунёдкориро вусъат бахшида дар баробари бунёди иншооти гуногун таъйинот дар рушди инфраструктури маҳал ва беҳсозии сатҳи хизматрасонӣ дар деҳот саҳми хешро гузошта истоданд. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар самти корҳои ободониву созандагӣ, сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи дӯстӣ тасмим гирифтанд ки иншооти ба нақша гирифташударо дар муҳлати муайян гардида бо сатҳу сифати баланд сохта мавриди истифода қарор диҳанд. то
1 январи соли 2025 дар ноҳия 219 иншоот мо ба истифода додем ки 82% нақшаи солҳои 2022-2026 шуд дар бар мегирад. аз ин иншоотҳо бештар иншоотҳои иҷтимоӣ мебошанд ки бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ, аҳолӣ ва шахсони сафоватпеша мебошад. ба ғайр аз ин мо ба нақша гирифтаем ки дар солҳои оянда аз ҳисоби аҳолӣ ва шахсони сафоватпеша аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳия дар баъзи диҳаҳоҳои дурдаст сохтмони ин гуна боғчаҳо бачагонаро ба нақша гирем. бо дар назардошти талаботи замон дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат сокинон аз худ ташаббускорӣ нишон дода бо ба тартиб даровардани роҳу кӯчаҳо ҷӯйборҳои канори роҳро таъмиру азнавсозӣ карда бо истифода аз мавсими муносиб дар мавзеъҳои муайяншуда ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ мешинонанд. тавре ташаббускорон иброз менамоянд иқдоми мазкур дар идомаи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида мақсад аз он ободиву сарсабзии як гӯшаи ватани азиз мебошад. бинои муассисаи таҳсилоти миллии умумӣ рақами 8 бо ихтиёри 540 ҷой нишаст ба истифода дода шуд. ба ғайр аз он дар назди муассисаи таҳсилоти миллии умумӣ рақами 48 бинои иловагии иборат аз 6 синфхона ба истифода дода шуд ва дар назди муассисаи таҳсилоти миллии умумӣ рақами 34 4 синфхонаи иловагӣ ба истифода дода шуданд. сохтмони 49 синфхонаи иловагӣ бо маром рафтӣ шудааст ки ин нишондиҳанда дар як баст 1896 ҷои нишастро ташкил менамояд. сохтмони 60 муассисаи таҳсилоти томмактабӣ ба нақша гирифта шуд барои дар 5 соли оянда. чароғонкунии кӯчаҳо аз бандҳои асосии корҳои ба нақша гирифташудаи ободонии сокинони деҳаи гулободи ноҳияи дӯстӣ ба ҳисоб рафта дар ин самт аллакай корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст. мутасаддиён иброз менамоянд ки тақвият ёфтани раванди корҳои созандагӣ дар маҳал бо иштироки бевоситаи сокинон аз суботи комили ватан ва беҳдошти сатҳу сифати рӯзгори аҳли ҷамоатчигӣ бозгӯӣ менамояд. бахшида ба 35-ми солгарди истиқлолияти давлатӣ як қатор иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ҷиликӯл ки маркази ноҳияро дар бар мегирад. қисман иншоотҳо ба истифода дода шуданд ва қисми дигар дар ҳолати анҷом расондани корҳои сохтмонӣ қарор дорад. бинои шӯъбаи маориф дар ноҳия, марказҳои савдо, чароғонкунӣ дар ҳудуди маркази ноҳия ва мунфаршкунӣ дар кӯчаҳо мардуми шарафманди тоҷик эҳсос карданд ки ин ватанро бояд азиз дошт ва барои ободӣ, барои пешрафти он саҳми арзандаи худро бояд бигзорем. ба ҳамин тартиб сокинону соҳибкорони дигар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи дӯстӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллии корҳои ободониву созандагиро тақвият бахшида мақсад доранд ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 180 иншооти самти фаъолияташон гуногунро мавриди истифода қарор диҳанд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. корҳои ободонӣ дар шаҳри Панҷакен низ вусъат меёбанд. шароиту имконоти хизматрасонӣ дар соҳаи тандрустӣ ва маориф дар ҷамоатҳои деҳоти шаҳр беҳтар шуда бо саҳми соҳибкорону сокинон дар назди муассисаҳои таълимӣ, бунёди синфхонаҳои иловагӣ, бунгоҳу марказҳои саломатӣ ва мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ идома дорад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. ҷамоати деҳоти ёрӣ аз 9 деҳа иборат буда дар онҳо зиёда аз 26 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дар ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти ёрӣ корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ имрӯзҳо ба мушоҳида мерасанд. танҳо дар доираи нақшачоравинҳо бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати мазкур бунёду навсозӣ зиёда аз 59 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз аз иншооти ба нақша гирифта шуда 40 тои он сохта ба истифода дода шуда дар 15 иншоот дигар корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ идома доранд. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва саҳмгузории соҳибкорон дар деҳаи ёрии ҷамоати деҳоти ёрӣ
کارهای آبادانی وسعت می‌یابد. با سهامگذاری ساکنان و صاحبکاران حال ساختمان بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 که دارای 18 سیمخانه و حجره‌های معموری خواهد بود ادامه دارد. عین حال کارهای ساختمانی در زیربنای آن به انجام رسیده. همچنین ساختمانچیان ستونهای اساسی آشانه یکم را به اتمام رسانیدند. بعد بنیاد این سیمخانه ها و یا بینای علاوگی نارسایی جای نشست در مکتب که در آن 1100 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند حل خود را می‌یابد. از سبب زیاد شدن اهالی نارسایی که سیمخانه علاوگی یک گروه مردم جماعت دهات یاری تصمیم گرفتند که در همین بینای مؤسسه ما بینای علاوگی ساخته دهند و استفاده. امروز ما در چیزی که ما و شما شاهد هستیم که در بینای مؤسسه ما مقدار 16 سیمخانه علاوگی با دستگیری همین مردم جماعت دهات یاری کارهای آبادانی کرده ایستاده. امروز کار در مؤسسه ما هم بینای علاوگی کارهای با جریان ادامه دارد. همچنین در دهه یاری این جماعت با دستگیری ساکنان کندن چاه عمودی با مقصد تامین اهالی با آب نوشاکی جریان دارد. متخصصان با استفاده از تکنیک‌های مخصوص با پرمه نمودن زمین نیت دارند که آن را تا 140 متر چقوری رسانند تا چاه مذکور سالهای زیاد به مردم خدمت نماید. این آب نوشاکی با قبور قطرش 90 میلیمتر برآورده می شود که بعد انجام کارها شرایط آبرسانی به زیاده از 200 خانواده بهتر می گردد. همچنین در ادامه کارهای ساختمانی ساکنان جماعت دهات یاری نیت دارند تا 3 کیلومتر راه اساسی ده را که عین حال منفجر گردیده است چراغان نمایند. برای اجرای این کار علاکه سیمچوب‌ها نصب گردیدند. طبق اطلاع این چراغ‌ها در آینده با تجهیزات از آفتاب قوت گیرنده کار خواهند کرد. در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات یاری همگی 59 انشاءات با نقشه گرفته شده بود که تا امروز زیاده از 40 انشاءات به استفاده داده شد. عین حال باشد در 15 انشاءات دیگر کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه داشته. تا عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات‌های باقی مانده که ما در نقشه داریم ساخته به استفاده داده سطح خدمت‌رسانی را به ساکنان جماعت دهات خوبتر و بهتر فراهم. ساکنان روند سازندگی و بنیادکاری ها را از موجود بودن صلح و وحدت، صاحب استقلال کشور و سیاست عاقلانه و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دانسته نیت دارند که در دیگر کارهای سازندگی نیز سهم خود را می‌گذارند. دلیری بازار، زرهون نعمت الله، شهر پنجکند، اخبار. در ناحیه رشت با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 33 بینای مؤسسه تعلیمی با فراگیری زیاده از 10,000 جای نشست پیش بینی شده است. از این شماره تا امروز 22 انشاءات برای 8800 جای نشست مورد بهره برداری قرار گرفته. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارند. گزارش دیگلی محمود. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری با حکومت مملکت، وزارت معارف و علم و راهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شده است که با نظرداشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان در 5 سال آینده که از همه سرچشمه های مبلغ گذاری برای فراگیری 50% کودکان سنی تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه های تحصیلاتی عمومی را تامین نمایند. این است که برای عملی شدن نشاندادهای پیام در ناحیه رشت نقشه های مکمل و آینده ساز مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است که هدف اساسی آن رشد ساحه معارف و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان را در بر میگیرد. از جمله به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 33 بینای مؤسسه تعلیمی پیش بینی شده. از این شماره تا همین دوره سال روان 22 انشاءات برای 8800 جای نشست مورد بهره برداری قرار گرفته. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. عین زمان در 114 مؤسسه های تعلیمی ناحیه رشت قریب 32,000 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده است که برای دانش آموزی آنها شرایط های ضروری پوره مهیا می باشد.
سال گذشته به مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت وزارت معارف و علم به قدر ضروری تجهیزات خوانش کمک کرده. بدین وسیله دهها کابینت‌های فنی تشکیل شده است که این روند در بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان بالیاقت از فن‌های گوناگون مساعدت می‌کند. در مؤسسه‌های تعلیمی ده‌ها نفر آموزگاران صاحب‌کسب فعالیت داشته خوانندگان را وابسته به استعداد و لیاقت به آموزش فنها هدایت می‌کنند تا در آینده صاحب دانش و کسب شوند. ما از فن شیمی و بیولوژی به خوانندگان درس می‌دم و شاگردان زیادی را تربیت کردم که در ساحه‌های گوناگون طب و آموزگاری کار کرده شدند. در عین حال از مؤسسه تحصیلات میانه رقم 61 29 نفر خواننده در مکتب‌های عالی طبی تحصیل کرده شدند. در طول فعالیت کاریم 151 تا شاگرد به غایه رساندم. همین طریق در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت برای پیشرفت تعلیم و تربیت و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا بوده. زحمت آموزگاران اصیل و غمخوار می‌تواند شاگردان صاحب استعداد و بالیاقت را به غایه رساند تا آنها صاحب دانش و کسب‌های طلبات بازاری مهنت شده در آینده به نفع خلق و وطن عزیزمان صادقانه خدمت کنند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. شرحی موضوعی دیگر. نه در همه مورد فروشنده ها با خریداران محصولات باسفت پیشنهاد می نمایند. تحلیل وضع مذکور در شهر ایسترافشان ثابت کرد که با مقصد به دست آوردن مبلغ ناچیز فروشنده های بازار و مرکزهای سودا محصولات پس‌صفت و مهلت استعمالش گذشته را به معاملات برآوردند. توجه کنید. با تشبث و دستگیری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایسترافشان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفتن نقطه ضبط چاروا در جماعت دهات قلعچه کلان تحفه ارزشمند به کارمندان مرکز تامینات بخطری آذوقه‌واری در شهر ایسترافشان محسوب می‌یابد. اکنون بیتاران و قصابان دکان‌های فروش گوشت شهر و دهات می‌توانند در اینجا مال‌های کلان و خرد شاخدار را طبق طلبات معیارهای سانیتری ذبح نمایند. ما اساسی وظیفه ما دادن معلومات نامه پیش از ضبط چاروا می‌بینیم. اگر مال صحت باشد، اگر خیلی نشانه های کسلی بیماریش نباشد، کشتن به اجازه میدیم. از این دستگیری راه و الهام تازه گرفته مسئولین مرکز تامینات بخطری در سمت راه ندادن به استحصال، انتقال و فروش محصولات پس‌صفت در همبستگی با مقامات پروکراتورای شهر ایسترافشان پیوسته چاره‌اندیشی می‌نمایند. اثبات این گفته‌ها عملیات دیروز در شاهراه بین‌المللی دوشنبه ایسترافشان خوجند در یکجایگی با کارمندان پروکراتورای شهر دایر نموده مسئولین مرکز تامینات بخطری آذوقه‌واری شهر به شمار می‌رود. ضمن گذرانیدن یک عملیات فوری در گردش دهه قلعچه کلان، انتقال پست و قیمه مرغ در قوطی‌هایی که استحصالش نامعلوم و بدون برخط در نقلیات شخصی برکشانه تمغه مرسدس بنز 515 رقم قید دولتیش 7940 RT 02 تحت اداره راننده مظفر مقصود وجود داشت آشکار شد. معلوم گردید که مقدار محصولات گوشتی پرنده 3 تن و 500 کیلوگرم را تشکیل داده آن باید به منطقه‌های شهر و نواحی جمهوری انتقال گردیده طبق دستور به خورشید نام یک شخص نامعلوم سپاریده میشد. طور راننده مظفر مقصودov ذکر کرد حق خدمت انتقال تا شهر دوشنبه از روی 55 درم برای هر یک کیلوگرم محصولات مقرر گردیده بود. ضمن گذرانیدن عملیات مشترک مقامات پروکراتوره و مرکز تامینات بخطری آذوقه‌واری در شهر ایسترافشان معلوم کرده شد که در داخل نقلیات برکش مذکور پوست مرغ در 109 خلطه با وزن عمومی 2 تن و 616 کیلوگرم، قیمه مرغ در 200 قوطی با وزن عمومی 2 تن و مرغ بوتون در 10 خلطه با وزن عمومی 200 کیلوگرم معین گردیده آن به شهروند خورشید قریب استقامت کننده ناحیه باباجان غفوروف تعلق داشته است. طبق نتیجه های تشخیص لابراتوری مرکز تشخیص بخطری آذوقه‌واری شهر ایسترافشان محصولات قیمه مرغ و مرغ بوتون به معیار استعمالی جوابگوی نبوده به سلامتی انسان ضررآور می باشد. هنگام گذراندن سنجش های نظارتی با مقامات پروکراتور شهر ایسترافشان معین کرده شد که شهروند استقامت کننده ناحیه باباجان غفوروف جماعت دهات خستبر کنجه فرونزه قریب خورشید هنگام انتقال دادن محصولات های قیمه گوشت 200 قوطی
و 200 کیلوگرم گوشت مرغ در 10 خلطه به حجت‌های لازمه صفت محصولات به شهر دوشنبه انتقال می‌داد. در اساس خلاصه تشخیص‌های لابراتوری به خاطر عضوقواری معین کرده شد که محصولات پس‌صفت بوده برای استعمال به سلامتی اهالی و شهروندان ضرر آور می باشد. پس از سنجش مال و محصولات غیرقانونی وارد گردیده آن از طرف مسئولین مقامات پروکراتوره شهر و مرکز تامینات بخطری عضوقواری مصادره و محو کرده شد. نسبت این قضیه علیه خورشید قریب استقامت کننده جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورов که محصولات به طلبات استعمال کنندگان جوابگو نبوده و با راه قاچاق به دست آورده را با نیت‌های ناپاک به فروش برآوردنی بود، از جانب پروکراتوره شهر استرافشان پرونده جنایتی آغاز نموده در این سمت کارها ادامه دارد. فردوس عمرов، مزبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر استرافشان، اخبار. соли гузашта дар саросари дунё аз вируси обилаи маймун 272 нафар фавт диданд ки аксари онҳо кӯдакони то 15 сола буда. теъдоди умумии гирифторони ин беморӣ дар саросари ҷаҳон тақрибан ба 125 000 нафар расидааст. дар фурудгоҳи шаҳри торонтои канада ҳавопаймои мусофирбарӣ яке аз ширкатҳои штатҳои муттаҳидаи америка ба садама дучор гардид. дар қисми ҷанубии ҷумҳурии арабии миср бинои сеошонаи истиқоматӣ фурӯ рехт. бар асари ҳодисаи мазкур 10 нафар ба ҳалокат расида 3 каси дигар захмӣ шуданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат дар таҳияи ҳамкорони мо. дар қисми ҷанубии ҷумҳурии арабии миср бинои сеошонаи истиқоматӣ фурӯ рехт. дар асари ҳодиса 10 нафар ба ҳалокат расида 3 каси дигар захмӣ шуданд. дар ин бора расонаҳои хабарии маҳаллӣ хабар доданд. طبق اطلاع بعضی از رسانه‌های خبری در آشیانه دوم بنا ترکیش رخ داده باعث خراب شدن آن شده است. در رابطه با این کارمندان خدمات داخلدار باشندگان بناهای اطراف را به جایهای بخوف می‌کشانند. در محل حادثه کارمندان خدمات داخلدار برای برطرف نمودن خرابی‌های بنا فعالیت دارند. бар асари боришоту обхези шадид дар штатҳои ҷорҷия ва кентуки иёлоти муттаҳидаи амрико 9 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. дар пайи боришоту обхези шадид садҳо бинои истиқоматӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони аз офати табиӣ зарардидаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб намуд, ки ҳаракати нақлиёт ба чанд минтақа ғайриимкон гардид. дар минтақаҳои кӯҳии штатҳои мазкур бошад, дар пайи боришоти шадид хатари фаромадани ярч эълон карда шудааст. вобаста ба ин ба сокинону сайёҳон тавсия дода шудааст, ки аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. барои бартараф кардани оқибатҳои боришоту обхезии шадид кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. ҳавошиносон иброз медоранд, ки эҳтимол дар бархе аз минтақаҳои штатҳои кентуки ва ҷорҷия номусоидии вазъи ҳаво чанд рӯзи дигар идома ёбад. соли гузашта дар саросари дунё аз вируси обилаи маймун 272 нафар фавт диданд, ки аксари онҳоро кӯдакони то синни 15 сола ташкил медиҳанд. теъдоди умумии мубталоёни ин беморӣ дар саросари ҷаҳон тақрибан ба 125 000 нафар мерасад. созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ дар гузориши худ хабар медиҳад, ки бемории обилаи маймун дар 100 кишвари ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст. бештари гирифторони ин вирус дар кишварҳои африқои марказӣ ва шарқӣ аз ҷумла ҷумҳурии демократии Конго, Бурунди, Уганда ва Кения сабт гардидааст. ҳамчунин дар иёлоти муттаҳида 38 ҳолати сироятёбии кӯдакон ба бемории обилаи маймун ба қайд гирифта шудааст. одамон асосан дар натиҷаи истифода бурдани асбобу анҷоми рӯзгор бо одамони бемор сироят шуданд. табибон барои пешгирӣ намудани ин вирус ба сокинон тавсия медиҳанд, ки худро аз ин беморӣ эмин намоянд. нишонаҳои аввалини ин вирус баланд шудани ҳарорати бадан, дарди сар, заиф шудани мушакҳо ва бемадорӣ мебошад. ба гуфтаи табибон дар аксар вақт ҷараёни ин вирус сабук мегузарад. дар соҳилҳои ҷазираи хоккайдои ҷопон киштии моҳигирӣ ғарқ шуд. бар асари ҳодиса 2 малоҳ бенишон гардид. ба кормандони хадамоти марбута муяссар гардид, ки 3 малоҳро наҷот диҳанд. муҳофизони назди соҳилӣ бенишонгаштагонро тавассути қайиқҳо ҷустуҷӯ доранд. طبق اطلاع پیشکی کشتی ماهیداری در نتیجه به عمل آمدن طوفان و بلند گردیدن موجهای بحر چپه شده غرق شده است.
дар яке аз майдонҳои шаҳри вилахи австрия ҷинояткори бокорд мусаллаҳ ба роҳгузарон ҳамла кард. дар пайи ҳодиса 1 нафар ба ҳалокат расида, 5 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии ду тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад. кормандони мақомоти полис дар рафти корҳои ҷустуҷӯи силоҳ ба дастро начандон дур аз маҳалли ҳодиса боздошт карданд. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. дар фурудгоҳи шаҳри торонтои канада ҳавопаймои мусофирбарии ширкати делта эйрлайнси иёлоти муттаҳидаи америка ба садама дучор гардид. бар асари ҳодиса 18 мусофир бо ҷароҳатҳои гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии 3 нафари онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. тибқи иттилои расида, тайёраи мусофирбар аз шаҳри миннеаполиси иёлоти муттаҳидаи америка парвоз карда ҳангоми фуруд омадан дар фурудгоҳи шаҳри торонтои канада аз хатти нишасту парвоз берун шуда чапа шудааст. ҳангоми рух додани садама дар дохили ҳавопаймо 80 мусофир қарор доштанд. кормандони хадамоти дахлдор сари вақт мусофиронро ба ҷойҳои бехавф куҷониданд. барои муайян намудани сабабҳои ба фалокат дучор гардидани тайёраи мусофирбарии ширкати делта эйрлайнси иёлоти муттаҳидаи амрико комиссияи махсус таъсис дода мешавад. ба муносибати 32 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар қисмҳои низомии ҳудуди шаҳри душанбе чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардиданд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی بخشیده به 32 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، همایش سیاسی و فرهنگی و اکسکورسیای خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی حدود ناحیه فردوسی و دانشجویان در قسم حربی 0121 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد. اشتراکچیان چهاربینی جشنی از شرایط بودوباش، امکانات معاصر خدمت حربی، خوابگاه سربازان، آشخانه، تالار خوانش و نمایش سلاح‌ها دیده نمودند. ذکر شد که حمایت مرز عمومی وطن در خطر ارزش‌های مقدس دولتی و ملی، زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر دستاوردهای زمان صاحب استقلالی مملکت به شمار می‌رود. برای حفظ ارزش‌های حیاتاً مهم ساخت کنستیتوسیونی، حیات آسوده ساکنان و آرامی و ثبات مملکت، مردان جسور و فداکار، افسران و سربازان جان خود را نثار کردند که دولت و ملت تاجیک نام نیک و فداکاری آنها را هرگز فراموش نخواهند کرد. گفته شد که با شرافت استقلال دولتی و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان بهر حمایت خاک مقدس وطن شرایط خدمت در قسم‌های حربی بهتر شده، روز تا روز وضع طبی، اجتماعی و اقتصادی خدمتچیان حربی به طلبات زمان جوابگو می‌گردد. ضمن برگزاری چهاربینی تنتنوی تاکید گردید که محض با شرافت صداقت و جسارت کسبی، فداکاری و جانثاری و خدمت‌های شبانه روزی خدمتچیان حربی در کشور صلح و ثبات پایدار و زندگی آسایشته تامین است. در ادامه تدبیر جشنی برای سربازان دسترخوان عیدانه آراسته شده به سربازان تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. در قسمت فرهنگی چهاربینی سرود و ترانه‌ها در وصف وطن و مادر پیشنهاد حاضرین کرده شد. همگان در فضای آباد و آسوده وطن خوشی و خرسندی می‌نمودند. چنین تدبیرهای با شکوه جشنی به استقبال 32 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب مسئولان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی من بعد نیز راه‌اندازی می‌شوند. қувваҳои мусаллаҳ баёнгари тавонмандии давлат таҳти ҳамин унвон имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба 32-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳизби халқии демократии тоҷикистон, раёсати тандурустии шаҳри душанбе, афсарону сарбозон ва кормандони соҳаи тандурустӣ иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе артиши миллиро
зеро муҳофизи обу хоки муқаддаси ҷумҳурӣ тамомияти арзӣ, амнияту оромӣ ва истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуданд. Иброз гардид ки артиши миллӣ дар давраи баси душвору сангин ва бе заминаи мустаҳками моддию техникӣ ташкил шуд, вале дар муддати кӯтоҳ дар партави дастгирию пуштибониҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат ба лашкари қавӣ ва муҷаҳҳазу тавоно мубаддал гардид. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар ҷавони синни даъватӣ мактаби шуҷоату мардонагӣ, қарзи фарзандӣ ва садоқат ба сарзамини аҷдодӣ мебошад. аз ин рӯ ҳамаи мо бояд барои таҳкими пояҳои артиши миллӣ, яъне омода намудани ҷавонон барои хизмати ҳарбӣ аз самими дил ва бо камоли садоқат саҳм гузорем. дар идомаи ҳамоиш ба як зумра афсарон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар қисми низомии 051-057 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. иштирокчиён зимни суханронӣ ва суҳбати самимӣ бо сарбозону афсарон иброз доштанд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат барои ҳар ҷавонмарди ватандӯст шараф ва мояи сарфарозӣ аст, зеро сарбоз пеш аз ҳама ҳимоятгари марзубуми меҳан мебошад. иброз гардид ки дар партави дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавонон ба шуҷоатмандиву далерӣ, дӯст доштани обу хоки диёр, баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ, риояи меъёрҳои ҳарбӣ ҳамчун асоси ба камол расидани онҳо ва дар ин замина ривоҷ додани тарбияи ҳарбию ватанпарастӣ ки аз самтҳои афзалиятноки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон маҳсуб мешавад, роҳнамоӣ мешаванд. ҳамзамон барои афсарону сарбозони қисми низомӣ дастархони идона ороста шуд. дар ҷамъомади идона як зумра сарбозони қисми низомӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино сарфароз гардонида шуданд. дар талори пажӯҳишгоҳи тиббӣ бунёдӣ назди донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино вохӯрии номзадҳо ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар вохӯрӣ масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ, номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз ҳавзаи интихоботии 23 ва шахсони боэътимоди онҳо иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ ба ҳисоб рафта иштироки фаъолонаи ҳар як сокини кишвар дар он барои интихоби ояндаи босубод ва дурахшони хеш муҳим мебошад. дар идома шахсони боэътимоди номзадҳо барномаи пеш аз интихоботии номзадҳоро зери шиори барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон ба интихобкунандагон муаррифӣ намуданд. дар вохӯрии номзадҳо ба интихобкунандагон доир ба рӯзи баргузории интихобот тарзи овоздиҳӣ маълумот дода даъват гардид ки ҳар як шаҳрванд дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ки 2 марти соли 2025 доир мегардад фаъолона иштирок карда мавқеи сиёсии худро муайян намояд. ташвиқоти пеш аз интихоботии номзадҳо дар ҳавзаи якмандатии интихоботии Шоҳмансур-3 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон идома доранд. имрӯз дар ноҳияи Шоҳмансур вохӯрии номзадҳо аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҳизби социалистии Тоҷикистон ва ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон бо интихобкунандагон баргузор шуд. шахсони бо эътимоди номзадҳо ҳадафу моҳияти барномаи пеш аз интихоботии номзадҳоро ба интихобкунандагон муаррифӣ намуданд. зикр шуд ки моддаи 27 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст ки шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. шаҳрванд аз синни 18 ҳуқуқи дар райпурсӣ иштирок кардан, интихоб шудан, инчунин аз синни муқаррар намудаи Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳо ҳуқуқи интихоб шуданро дорад.
امروز در مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 14 ناحیه فردوسی واخوری نمایندگان حزب‌های سیاسی با انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی یک مدتی فردوسی 1 دایر گردید. در واخوری مسئولین کمیسیون حوزوی انتخاباتی یک مدتی فردوسی 1 اوید به انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان و نامزد خود پیشبر اشتراک نموده. در واخوری نمایندگان حزب‌های سیاسی تاجیکستان برنامه پیش از انتخاباتی و نامزدهای پیشبری گردیده را جهت اشتراک در معرکه مهم سیاسی انتخابات معرفی نمودند. ذکر شد که برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انجمن 15 حزب قبول گردیده، همچون حجت راهنما سمت‌های مهمترین رشد تاجیکستان را برای سالهای 2025-2030 پیش بینی می‌نماید. در فرجام از شهروندان دعوت به عمل آورده شد که سنه 2 مارس سال روان در انتخابات نوبتی مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق فعالانه اشتراک نموده با دادن رأی به نامزدهای ارزنده در رشد و پیشرفت منبعی تاجیکستان سهم گذارند. با مقصد در سطح بلند تشکیلی و گذراندن انتخابات دعوت نوی وکیلان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای سودمند ادامه دارند. در участкаҳои انتخاباتی که در ناحیه توجیک‌آباد موجودند شرایط مناسب به انتخاب کنندگان فراهم آورده شده است. در همین زمینه واخوری نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان و نامزدهای خود پیشبر از حوزه انتخاباتی یک مدتی رشت 12 با ساکنان ناحیه توجیک‌آباد دایر گردید. در رفتی ملاقات با ساکنان از جانب ساکنان به نامزدها سوال و جواب وابسته به موضوعهای مبرم و مشکلات موجوده که رفع آنها مهم دانسته می شود صحبت‌ها جریان گرفته نقشه‌های مشخص پیشنهاد کرده شد. ادامه اخبار. استحصال گوشت پرهیزی و رشد ساحه ماهی پروری در شهر وحدت. دوام سالهای صاحب استقلالی با مقصد رشد این ساحه سردرآمد در این شهر زیاده از 29 خواجگی ماهی پروری تأسیس داده شده. با اینابت قاعده‌های درست نگاهبین و پرورش ماهی امروز فعالیت ثمره بخش دارند. گزارش محمد علی عبدالکریم. ҳадафҳои судманду пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат ба рушди соҳаи моҳипарварӣ дар шаҳри ваҳдат мусоидат намуд. густариш додани соҳаи моҳипарвариро хоҷагидорону саҳмдорони шаҳри ваҳдат дар тоҷикистон судманд арзёбӣ менамоянд. оби равону мусаффои табиии мамлакат барои ривоҷ додани соҳаи моҳидорӣ дар кишвар барои хоҷагидорон хеле манфиатовар мебошад. соҳили дарёи кофарниёни шаҳри ваҳдат барои рушди соҳаи моҳипарварӣ хеле мусоид ва мувофиқ мебошад. бо ин мақсад дар даврони соҳибистиқлолӣ дар соҳили дарёи кофарниёни шаҳри ваҳдат хоҷагиҳои моҳипарварӣ таъсис дода шуд. хоҷагии моҳипарварии аквафорс дар деҳаи чинори ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат аз ҷумлаи он хоҷагиҳои моҳипарварӣ мебошад ки барои рушди соҳаи моҳипарварӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ мусоидат намуд. заҳмати хоҷагидорон барои таъсис ва бунёди ҳавзҳои моҳидорӣ ки имрӯз дар бештари ҷамоати деҳоти шаҳри ваҳдат ба назар мерасанд баръабас нарафта дар муддати кӯтоҳтарин онҳо ба дастовардҳо дар соҳаи моҳипарварӣ ноил гардиданд. ҳамкории судманду пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат бо соҳибкорон буд ки айни замон дар соҳили чапу рости дарёи кофарниҳон хоҷагиҳои зиёди моҳипарварӣ фаъолият менамоянд. хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар баробари ҳамкории судманд бо олимону мутахассисони соҳа тавонистанд ки давоми солҳои охир ин соҳаро рушд диҳанд. дар баробари парваришу истеҳсол айни замон хоҷагидорон тавонистанд ки тухми моҳиро дар худи хоҷагӣ истеҳсол намоянд. имкониятҳои фароҳамгардида ба сол то сол рушд додани соҳа заминаи мусоид фароҳам овард ки даромади иқтисодии хоҷагидорон марҳила ба марҳила дар ин соҳа боз ҳам зиёд гардад. айни замон дар 5 ҷамоати деҳоти шаҳри ваҳдат 29 хоҷагиҳои моҳипарварӣ фаъолият менамоянд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат дар асоси ҳамкории судманд ва нақшаи таҳрезӣ гардида бо мақсади рушд додани соҳа тасмим гирифтанд ки то соли 2027 шумораи хоҷагиҳои моҳипарвариро боз ҳам
زیاد نمایند. با عملی گردیدن این هدف سودمند و سریع با اطمینان گفته می توانیم که آینده ساحه ماهی پروری در شهر وحدت باز هم رشد نموده، خواجگیداران با فعالیت روزمره به دستاوردهای نظررس نائل گردیده، با این وسیله در تأمین بازار استعمالی با گوشت اعلی صفت پرهیزی سهمی باریز می‌گذارند. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. дар ноҳияи кушониён кишти картошка идома дошта мувофиқи дурнамо ин мавсим кишоварзони ноҳия нақша доранд дар майдони наздик ба 300 гектар кишти хушсифати картошка гузаронанд. истифодаи самараноки замин ва усулҳои муосири кишту кори маҳсулоти кишоварзӣ аз омилҳои муҳими фаровонҳосилӣ ва рушди соҳа ба ҳисоб меравад. бо дарназардошти ин кишоварзони ноҳияи кушониён дар раванди кишту кор ва коркарди зироат қоидаҳои агротехникиро ба хубӣ риоя менамоянд. мувофиқи дурнамои пешбинигардида ин мавсим кишоварзони ноҳия дар бахшҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ният доранд ки кишти хушсифати картошка гузаронанд. хоҷагидорон ҳамасола тухмиҳои серҳосилу ба минтақа мутобиқи картошкаро ворид намуда аз майдонҳои кишт ҳосили фаровону хушсифат ба даст меоранд. натиҷаи заҳмати рӯзафзуни деҳқонон аст ки бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти ниёзи аввал дар ҳама фаслҳои сол таъмин мебошад. тибқи иттилои мутахассисони соҳаи кишоварзӣ иқлими ноҳия барои кишти картошка мутобиқ буда деҳқонон имкон доранд ки тариқи дуруст ба роҳ мондани раванди кишт ҳосили фаровони картошкаро ба даст оранд. аз ҷумла ин мавсим деҳқонони ноҳия бо тавсияи мутахассисон кишти картошкаи навъи миёнапаз ва миёнапази селексияи ватаниву хориҷиро ба роҳ монанд ки ҳосилнокии он нисбат ба дигар тухмиҳо хубтар мебошад. мавриди зикр аст ки бо мақсади саҳмгузорӣ дар рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар баробари сокинону хоҷагидорон корхонаву ташкилотҳои давлатӣ низ ҷалб карда мешаванд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи кушониён, ахбор. 18 феврал дар шаҳри Теҳрон мулоқоти президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масъуд Пезишкиён бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода баргузор шуд. дар оғози суҳбат паёму дуруди самимонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиён расонида шуд. зимнан мусоҳибон аз рушди робитаҳои дӯстонаи ду кишварҳои ҳамзабон ки пас аз сафари давлатии Масъуд Пезишкиён ба Тоҷикистон хеле ривоҷ ёфтааст ёдовар шуданд. дар идома кӯшишҳои босамари ниҳодҳои дуҷониб баҳри татбиқи созишномаҳои нави ҳамкорӣ таъкид гардида муносибатҳои неки фарҳангӣ, таърихӣ ва забонӣ омили муҳими тавсеяи ҳамкории зич дар ҳама самтҳои муҳими робитаҳои дуҷониба арзёбӣ карда шуд. изҳори боварӣ карда шуд ки тавсеяи бештари ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ барои Тоҷикистон бо Эрон ҳамчун авлавият боқӣ мемонад. бо такя ба зарфияти мавҷуда барои ноил гардидан ба тавофуқоти қаблӣ дар мавриди ба $500 миллион амрикоӣ расонидани ҳаҷми табодули мол байни ду кишвар изҳори умеду боварӣ карда шуд. таъмини рафтуомади бераводид байни Тоҷикистону Эрон, сармаягузорӣ ба соҳаи энергетика, нақлиёт ва ғайра аз мавзӯъҳои дигар ва муҳими суҳбат буд. бо итминон таъкид шуд ки дар партави роҳнамоии сарони ҳарду давлат ҳамкориҳо дар самтҳои гуногун аз имрӯза дида бештар густариш меёбанд. мавзӯи дигар бо мақсади ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ҳамчун омили асосии солимии ҷомеа дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корвони саломатӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар ноҳияи 5 вилояти хатлон бо ҷалби табибони беморхонаи марказии ноҳия корвони саломатӣ ташкил гардид ки сокинон ройгон аз хизматрасониҳои тиббӣ баҳравар шуданд. таваҷҷӯҳ намоед. ба хотири ҳарчи бештар дастрасӣ пайдо намудани сокинон ба хизматрасониҳои тиббӣ дар ҷамоати деҳоти меҳвари ноҳияи 5 корвони саломатӣ баргузор гардид ки дар рафти он зиёда аз 800 нафар сокинони деҳа ба таври ройгон аз ташхиси тиббӣ гузаронида шуданд. бинобар иттилои масъулини соҳа давоми 3 рӯз дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия чунин тадбир амалӣ гардида ба аҳолӣ кӯмаки босифати тиббӣ расонида мешавад. иқдоми мазкур бо назардошти расонидани кӯмаки тиббӣ хусусан ба оилаҳои ниёзманд ва нафарони барҷомонда роҳандозӣ шуда ин тадбири пешгирифтаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамчун амали неку инсондӯстона арзёбӣ мегардад. бояд зикр намуд ки дар раванди корҳои ободониву созандагӣ баробари қомат афрохтани иншооти гуногуни хизматрасонӣ ҳамзамон ба беҳтарсозии шароит дар соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ин замина соли сипарӣ гардида дар деҳоти ноҳия
با جلب صاحبکاران و شخصان احسانکار مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی تعمیرطلب پورا تجدید کرده شده. همزمان انشاءات نوی ساحه ساخته مورد استفاده قرار داده شد که کار طبیبان را به مراتب نتیجه بخش نموده است. همین است که ساکنان با استفاده از شرایط فراهم گردیده در مکان زیست خویش به تشخیص و طبابت فرا گرفته می شوند. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه 5 اخبار. در ناحیه باباجان غفورов даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявӣ сад ранги чакан баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. фестивали ҷумҳуриявӣ сад ранги чакан бо мақсади баланд бардоштани ифтихори миллӣ, арз гузоштан ба таъриху тамаддун, расму оинҳои миллию мардумӣ, муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик ва тарғиби либоси миллӣ роҳандозӣ гардида, дар ҷамоати деҳоти хисеварзи ноҳии бобоҷон ғафуров даври ноҳиявии он бо иштироки ҳунармандон, бонувон ва духтарон дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардид. дар фестивал занону духтарони ноҳия либосҳои қадимии чакан, либосҳои кӯдакона, рӯзмарра, маросимӣ, идона, расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ, кашидадӯзӣ, ҳунарии миллӣ ки маҳсули ҳунари дастии ҳунармандон аст ба намоиш гузоштанд. ин тадбир бо мақсади баланд бардоштани ифтихори миллӣ, арз гузоштан ба таъриху тамаддун, расму оинҳои миллию мардумӣ, муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик ва тарғиби либоси миллӣ доир гардида, ҳамагон бо ҳисси баланди миллӣ иштироки фаъол доштанд. дар асоси нақши кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳии бобоҷон ғафуров дар доираи баргузории даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан дар маҳаллии дӯстии ҷамоати деҳоти хисеварз дар оилаи раҳимово бо иштироки аҳли оила, занону духтарони маҳалла тарзи омодасозии таомҳои миллиро иҷро намуданд. аз ҳисоби маҳсули замин, қитъаҳои назди ҳавлигӣ, тарзҳои пухтани оши палав, оши ҷуворию угро, хӯришҳо омода сохтанд. ҳамзамон самбусаи кадугин, алафини танурӣ, нонҳои тоҷикона ки ҳунари калонсолон асту аз насл ба насл гузаштааст тайёр карда, дар рафти он ҷавондухтарон баҳри омӯхтани маҳорати пазандагӣ, дӯзандагӣ ҷалб шуданд. тамоми ҳунармандони ҷамоат ҷамъ омаданд ва ҳунарҳои худро баҳри намоиш пешкаш намуданд. дар як вақт дар ин ҳавлӣ инчунин баргузории озмуни сад ранги чакан гузаронида шуд ки духтарону занҳои мо дар он фаъолона иштирок намуданд. дар имрӯзи чорабинӣ аз тарафи ҳунармандони ҷамоати деҳоти хистеварз ҳунарҳои пазандагӣ, дӯзандагӣ, тайёр намудани таомҳои миллӣ ва омӯзондани он ба духтарон намоиш дода шуд ки дар он тамоми аҳолии ҷамоати деҳоти хистеварз фаъолона иштирок намуданд. дар доираи фестивал ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ҷалби ҳунармандони халқӣ, устоҳои черадасти созандии асбобҳои мусиқӣ, намунаи ҳунари омодасозии созҳои мусиқӣ ва ҳунари навозандагию овозхонӣ ва чорабинӣ шукӯҳи дигар бахшид. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, ҷамоати деҳот зимни муаррифӣ ва баҳогузорӣ таъкид доштанд ки баргузории фестивали садранги чакан ба ҳунари кадбонугӣ, пазандагӣ, навозандагӣ, дӯзандагӣ, овозхонӣ, ҳифзи ҳунари волои миллию аҷдодӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонон буда тавассути чунин чорабиниҳо ҳунарҳои мардумӣ муаррифӣ гардида барои пойдории арзишҳои фарҳангии заминӣ устувор мегузорад. баргузории даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан ва намоиши ҳунару маҳорати аҳли маҳаллии дӯстии ҷамоати деҳоти хисеварз бозгӯи он аст ки халқи тоҷик дар фазои озод, сарҷамъию муттаҳидӣ, дӯстию рафоқати ҳамагонӣ зиндагӣ намуда, сокинон баробари ҳифзу гиромидошти фарҳанги миллӣ дар рушду тарғиби он саҳми назаррас мегузоранд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳии Бобоҷон Ғафуров, Ахбор. ба хотири тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди намудҳои гуногуни варзиш дар мамлакат, тақвияти дӯстӣ байни ҷавонону наврасон ва дарёфти варзишгарони бомаҳорат дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ бо иштироки 16 даста аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб мусобиқаи волейбол роҳандозӣ гардид. гузориш дар ин хусус. волейбол навъе аз намудҳои рушдёфтаи варзиш аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳаводорони зиёд дорад. пайваста миёни тамоми қишрҳои ҷомеа дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар мусобиқаҳои гуногун баргузор карда мешавад. барои машқу тамрин аз рӯи ин намуди варзиш низ имкониятҳои бештар фароҳам оварда шудааст. дар ҳамин замина ба муносибати истиқбол аз 32-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар ҷамоати деҳоти хоҷамумини ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ мусобиқаи волейбол ташкилу баргузор карда шуд. дар мусобиқаи мазкур 16 дастаи волейболбозон
тоҷикистон аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб ширкат намуда миёни ҳам сабқати дӯстона карданд. мусобиқаи волейболбозӣ бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ роҳандозӣ шуда, бо саҳмгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ барои дастаҳои ғолиби мусобиқа мукофотҳои пулӣ низ муқаррар гардидааст. мақсад аз баргузор намудани мусобиқаи мазкур дар он аст ки иҷрои барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва иҷрои барномаи ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва мақсади дигари мусобиқа бошад дӯстӣ пайдо намудан байни ҷавонони наврасон ва шаҳрвандони минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ мебошад. мусобиқаи мазкур бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонӣ ва рушди намудҳои гуногуни варзиш миёни шаҳрвандони аз синни 20 сола боло баргузор карда шуд. ин тадбир дар заминаи амалисозии дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳа ва ҷалби сокинон ба намудҳои гуногуни варзиш амалӣ карда шуд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҷиҳати рушди соҳаи варзиш шароити мусоид фароҳам оварда шуда, сол то сол дастовардҳои варзишгарони ноҳия аз иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи вилояту ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ афзуда истодааст. ҳоло дар ноҳия 196 майдонча, 31 толор, 1 маҷмӯаи варзишӣ ва 3 варзишгоҳ мавҷуд мебошад. тибқи маълумот, варзишгарони ноҳия дар соли 2024 аз иштирок дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷумҳурӣ ба гирифтани 36 медали тилло, 35 медали нуқра ва 63 медали биринҷӣ мушарраф гардидаанд. дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бошад 3 медали тилло ва 2 медали биринҷӣ ба даст оварданд. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо тарғиби тарзи ҳаёти солим, ташвиқи васеъи намудҳои варзиш миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа, тақвияти робитаҳои дӯстӣ ва дарёфти варзишгарони болаёқат дар байни ҷавонон мебошад. дар қисмати ниҳоӣ мусобиқа дастаҳои ғолиб ки ба гирифтани ҷойҳои якуму дуюм ва сеюм сазовор шуданд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. Тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромии шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 19 феврали соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида барф меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 21-26 дараҷа хунук ва рӯзона 6-11 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал омада дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал омада дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал меояд. дар баъзе ноҳияҳо туман фаромада ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа хунук, рӯзона бошад 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. ҳарорати ҳаво шабона 2-4 дараҷа гарм, рӯзона 12-14 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.